Turkey le Russia hi khovel rama hian zompui nga le foreign affairs lama malana sa em ram ani a khovela America chia ani awang hian asangoi zon puiram te tan po thlamuan pui tham ani reng ani India ram ngei po hi Russia nen hian na sataka inzom na lo siam to ram ani nge Prime Minister Jawaharlal Nehru sarkar lai po in Soviet Union nen in rem na thuthung po an local puinual to ani kha Soviet Union tuna Russia hian aral thuam le thil dang tam takin khovel ram abik takin third world country te phei chu a chom dol na sa ema Turkey ram hi Russia zarzo bertu pakhat an ni nge yang kumzabi som paruk lai khan Turkey ram hi Ottoman ni in hetatang hian Turkey ani nu kumzabi som ni na thleng chu Russia nen chuan anin kom ngei em ani anin kom ngei rual hian indo thu thang an han nei le ren ron thina Russo Turkey war te po alo chuak to nge ani he indo hi khovela indo om to areiber ani nge a rampani te hian indo pui pakhat na thleng khan na satakin an indo chho renga thu le la an nga em rengani Ottoman Empire in ro an rela tang to in rampani te inkar buaina a chuak na sale zuala kumsang khazakwa somhnia chuan Turkey chuan zalen na sual chhoin khovel polua khat ne hle ani Russia nen chuan ramboi nei chawin anin ngir ngau reng tamai ani kumsang khazakwa somnga pahnia chuan Turkey chuan Russia lo lam ne to an zom ta a western lam thopui chawin cold war lai phei chuan anin kar a thalo chho hle ani tun kumkal ta atang mai khan in rem na lam tluang an zo tran thei ta chawa Soviet Union ani lai hian Russia chu a hu hanga na in America nen po anin chou tok chhovia wani Zirmi te chuan Soviet Union hi tlu chelo se tunge super power tur hriat a har tur thu an soya nimasela kumsang khazakwa somkwa pakhata Soviet Union atluk chiat khan nasa zokin a inzar phar ati lo thei lo kan soilai Turkish nen po thodun na thuthung an rem le ta a ram hruai tu te nen chuan thei top chuain in sum don ton na po an nei thata viau mai ani tuna phei chuan khovela ram in thlun zom le in sum don ton na saber an ni ta hiala tuna hian Russia hian khovela a man ruwa a thon chua na saber chu Turkey hi ani hialani hetiang bok hian Turkey so po in Russia rama company lian bunin sumpei pun na lama tran ala ve na sa em bok kumsang ni som pakwa khan Turkey chuan Russia ral thuam tha a le theinan na sa zokin tran ala thar khop maya Russia po in ram dang ang bokin alo chhon thale em mai ani nimin August ni somni pathum khan the Eurasian time chuan Russia chuan S400 an don bak chu an du bel thu le Russia ne na hian contract assign le don thu a soita ani Russia thu puang tu lam chuan S400 chu Turkey tan apek bel na lampo an buai pui tur thu an soi ngal nge ani Turkey hian April sang ni som pasaria an sign fel to S400 battery pahni chu nikum lam khan an lo dong to ani hei hi US dollar billion ni point panga ani a hetianga Turkey hoin an du thut mai hi amak lem lo heral thuam hi a thahle ti achiang ani Russia rama chief exporter Mikheyev chuan he contract le sumlam ti dan tur po sarkar le sipai ho tu ten an soiwat tur thu in Russia hian an chang ani chief exporter vek chuan an ruam mandan chuan sumlam a fel thei vele arang lama deliver ngal tur ani thu an soya Turkey hi neto ramte zinga S400 ral thuam nei ma saber ni in he chung nun na hi an du khop lo ti achiang em ani neto hi Washington lam chuan nok an ti ni in alang hle ani hetia deal an nei chhun zom tak zela hian America point F35 manga Turkey training pe ka tum chu chople chilin ati top le ta ani zirmi then khat chuan hetianga Turkey in S400 order non le na chan chu America in steel fighter deal Turkey ne na akal pui du lo wang ani tin an soya TASS chuan he S400 hi kumsang ni pasari tang khan alo mang tran to a hei hian khomua lewan lama indona S400 chu achung nun thu le S400 range chu kilometer zalia thui ka phatura an thuam thar thu an soiboka Russia hian na sa zoka alo pui fo mai le India ne na S400 contract alati fel lo laya Turkey ati fel le mai hi amak zok le ani
pilot in dai lo na India ram hian na sa takin ral thuam le thlawna lama ma ason ti kan hre theu ome sarkar lai pui chuan chak taka ma la zelin ral thuam Rafael meu chu aleita ani kha nima sela IAF ho chuan har sat na an tok tatlat maya chu pilot te a ani India in thlawna alei thar hian varzon dang te alo ni awang hian abik taka training nei le phot angai thina hemia wang hian pilot service lai medical lama po la fit thatak an ni angai thina ni IAF pilot te hi kumsom ni chung chau an service thina kumsang ni som paruka tanga sang ni som pasari chung khan pilot thiam tak za atanga za som pali an pension man hialani defense lam thu puang tu chuan IAF chuan kumtinin pilot som riat chu an pension zia ti thu asoi nge a hetiang ani awang hian service chung siam rem atul thu asoi bok kumsang ni som pariat khan sarkar lai pui chuan Rajya Sabha le Lok Sabha thut khoma India pilot thoklai sangthum zariat somnga panga chu sangli zani somthum pakhata ti pun atul thu anlo soilang to bokani IAF hian pilot tran hun chung siam ma se regulation mu mal alo nei lova pilot tam tak mun thuma thena mun khatte chuan an service top ma in commercial pilot a an lut ta thina ni pilot te hi commercial lama an tho hian an hlo sang le a cheng noi ni le ti lai an hlo ani hemia wang hian pilot pension te chu reemploy theilovin private company lam hian an lo ruai zui ta thina ni Hindustan Time in atar landanin pilot te hlo hi sarkar lai puin ati pun tur thu atar lang bokani hemi baka hian an pension hun po an khoidang lam ngei arin om boka Air Force lam chuan private thlo na a an tho zui lo nan in kai hruai na po kalpui ani tur thu an soibok ani expat te chuan IAF a pilot te hian training taf mai an nei thu le thlona hranga darkar zathum som ni chuang z training nei chu atul lo nia soin training zang khai deuh an buat sai thei chuan na sataka nadil po an tam an rin thu an lo soi ve pokani hetiang pilot te in dai lo na le Rafael khaltu tur po an om lo hi zirmi te chuan poi an ti thu le sarkar chuan pilot te in dai lo na chu phuruk thuai ni se ti in an lo puang ve bokani ram hian eng angaral thuam tha po nei se en kol tu mi hringa nei that lo chuan ani turang ani lo fo don ti na ani chu